Anya laki din! Ha? Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong ungat ka naggapo di taruar bakit? Ayanan nga iti bunga ti papaya. Ay naawanan. Awanan apulos na bati abunga ti papaya. Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na idi kalman. Idi limabasak ngay. Awan nga rudan. Ipapilit mo. Nay, amang ano natin nagdaa? Nagangin ngamin idi kalman. Anya natinag. Siyak man ti mapan mangkita. Ingka kitaan. Nalalaing ka kungam siya ko. Awan mo't nga agpaiso ti bunga nanday ti papaya dito likod ti balay. Na, napananan nga dagiti dua nagdadakkel abunga na. Aray, nay, si kamat ganyan pare. Di tamatin paraangan nyo ti paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manok. Kaya nahi, nagkulbot pare. Ah, iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang sagpawa man ti adwa papaya. Papaya ko ng pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abong ti papaya. Ah, ay, nang purusan pare. Ay kaday ta sang-sangwam apuon ti papaya. Ha, no kasta. Sikatin ang puros ti bunga na. Ay, naparikat no iso kumati umay ko purusan. Ah, aya, ay pinuros ko na pare. Ah, ije ngay may sa. Kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko mo na pare. Isaw, di papaloom ka. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo ah. Ha, kasano? Kat no purusak ko ma. Pinuros mo mo time. Kaya numulami mo dahil ta pare. Anya mula yo. Mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahil ta. Siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtupon dita nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahil ta pare. Makapahay blood at talaga. Oh, ayan na nga itay bunga ti papaya. Ay awan. Pinuros ka no dahi kaya John. Ay dilagbain. Apay apurusun na nga kat saan namot amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kidin nga iso tinagimulay yung papaya. Anya nga iso, kano siyak tinang ipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo ka nagbungan. Dahi tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay sana mabalin day ta. Siyak man ti mapan makisaukan kwa na. Ay saan? Baybay amon. Ha? Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula da nga rod ka na oh. Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangantayon lakay. Aya ba akong nagiti ubing? Saan tayo ang mabalin ang mga no awan sila eh. Amumot na dahil ti pang paimas ti panangaw. Pangalaak nga iti sili, kat kinan mat ti manok tagiti kaaruba jay mulak asili. Ay makamu kamutin ang agdiskitar. Siya lang arunin ti nagluto. Ay, ibaon nakpailaang mat. Ijasang wanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Ado, timula na asili ijay. Awan pa'y ganas amangan mo. Ano santa? Daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bakit? Kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpuros iti bunga dagiti mulak asili. Ay, aguray ka man. Hoy! Si kakaaruba! Ay, at di papaalam asili lakay. Nay, nagtaray kan sa amoy.
Kasano, nakita nak ni Lineng, kasta ulay ti ungot na si ka. Ay unay mo datan, para lang day tatalo a bukal ti Celia, gungutan. Agalak pa'y kumay ti adong, nakita nak matan. Ay kurang ada gito asilay ba kay? Maminsan ko lang akaramkaman na gito awanin na, sabi karni ti manok ti sidawin ta. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagado amabalin akaaruba. No apay adagitapay mo tinaitumppong anagbalin akaaruba ta. Bay amon ko nakmanan kan ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagam. Imbagak abay amon tapang panunutak day tahay blood mo. Ngumaton tumanan day ta presyon ti daram. Ay wala niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mi ta? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay lineng, sa dino ti papanam. Agudong akman nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadaan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Sinaw akaarubam. Dagita agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinurus da dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan nangempakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni, anya ngay ti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. Adda magayam papanam. Ay, nana, no awan la ti papanak. Uray agmalmalim ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agreeing ka! Ay! Malaldawan, agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita, agur-urok kan? Nagmayak nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahay blood ka. Apa dati gamo apayaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makitak apadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Nala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahay blood ka. Sapay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, anda ka di urayam nito igit ti kalsada? Awan, agur-urayak laeng iti kainistorya. Ay, katsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan, nana. Na, apay akudkudkudam ngay day taulaw. Nagatal nga rod, nana. Ay, kaya't mau takutuan ka. Wan man, nana. Agbirbiro ka katimang kuto kanya. Mala, agtugaw ka nga rudon dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katuan na. Adaya ti chismis, mang. Chay man nagdakis akaaruba mi. Asino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaaruba. Wan, nana. Istoryaakan ka ang aguray ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaam. Nagatal ka. Ay, wun. Sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita.
Ay, sus! Adangag pa isaw. Tiliwam na. Tasyak ti mang pisit. Wan. Ay, sus! Timarayan, nagpababan, ayan ngay. Ay, natulid-tulid mo tan. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay manan. Anya ti pagkayayblada maya. Day tahwaning Agasam man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati chismis namanen kontrakan ka. Daka sa kano akaaruba. Naimutak kano, kas kada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkit day dagiti daduma. Anya pudno, kunakman no asawa ka. Pudno ana unget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agong unget ka manan. Gapo kadagita dakas akaaruba. Ay, bakit? Nagtumar ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa'y ngarod nga agong unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tama panak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay, nagado ti kotok. Isumot lagayam nagatal ti ulo. Di mo pa'y malagipon ti agawit. Nagmayat-mat nga ron ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Wen tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yaw. Kasanong nga amo lakay. Amok ti stalyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaaruba ta. Anya, Imbaga ka, ama di ti ugali dayjay alining. kahit kasanungay no makadanon keng kuana day nga imbagbagam. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da kaaruba. Balas laang. Ne. Balikid ka matabalikid. Tumalna ka man. Saan ang arod ang makaturog? Kaya't kung arod mo ti maturog, no saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagit in chismis day taahwaning. So, sagpa-stress kan tumot nga main. Apay, saan ka may stress? Bay amon, saan mo na pampanunutan? Kaya't ko tagibalos lakay. Taan niya kumati aramida? Kaya't kung arod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman mantika arupa na. Ne. Agure ka man. Nagtumar ka ni ti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bagay, umay ka dito. Kita ang mag-cellphone na kapay aya. Umay mo kitaan niya impalom ta papaya. Ipakitang pala ang kanyak. Gudwa umon na loom takanan tayon. Nagmayat ti pan nakalom na bakay. Tama. Gudwa ang narudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tungmat nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong manen akastaw. Iso nga rod atulungan nak taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan nagdagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ibagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Adan nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rupak. Nasakit ba kay? Damagan pa'y lang. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rubak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ay, ko bakit? At da suspetsak. Sino ti suspetsang? Dagiti dakes akaruba ta. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakit? Asino pa iti sa balay?
Naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak ijay rupa dalining kan pidring ti ukis ti papaya. Oh, naragsak kan? Nakaibalo sakmut langan ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita mah, talyaw da talyaw. Biro-biroken da no asino tinangibarsak ya ukis ti papaya. Saan da nga mo, adata ti nang ibarsak. Bakit? Maulaw ak mo tay. Anya maulaw ka. Marigatan na nga umangais. Hinday, tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbaga maya. Turog kan ta mga nga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, mahay blood kan. Saan na kon nga umtan bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan nga umangas. Itaray na ko na iyo ospital. Bakit? Saan ka ba yamatay? Bakit? Diyak pa'y kaya timabalo? Itaray na ko na iyo ospital. No di mo kaya timabalo. Bakit? Agayab ako ni Tibumbero. Hanya bumbero. Amulan siya gayab. Nagadunga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan dakan ka. Apay bakit? Ay, ang sinulit yung nakaida ka, abay kaya. Ni bakit ko na ita? Ada tayo dito'y may isang ambulansya. Anya pa'y ngay? Aguray kayo man. Nakaungot kay Tuman. Iso high blood kayo. Da kami tinaungat? Ay nalakay. Ada ang samat din dito'y langit. Puro puraw ti makit-kita. Ay, bakit tada tayo pailaan dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na dito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakas sa karuba? Ay, uwag pa isa bakit? Dakis ta ka aroba. Iso atap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka na kwada. Saan ta napabayagin pa eh. Wan man langan? Anya lakit din aya? Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti inapalan, awanan ti agunget, ken awanan ti bumugkaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.